Kamiti iria ithiĩte na mbere na rwaria gatagatĩ ka Azimio na Kenya Kwanza nĩtĩkanĩrĩtie kamiti ya ithurano na mĩbaka ĩthiĩ na mbere na kuthura akamishna mayo matĩkũthũngĩrwa nĩ muntu no ũrĩkũ nĩ ori rwaria rwa kwarĩria maũndũ mangĩ mamatigarĩte rũthiĩte na mbere. Boniface Mwongera ena inu ikibinya na kwena umbikio bunene muno Nandi nthiguru ya Kenya kethiro ikiambire safari ya BBI ijiri kweja gwitira mantu jatano jaria kamiti National Dialogue irikanirie ntukwena Arua. Mantu jatano najo jaria kamiti ijiri tongeri Kalonzo Musyoka na Kimani Ichung'wah irikanirie Jakariojo. Untu bwa mbere ni untu burangu atanira Azimio irenda mono kwarirwa kuri mantu muturire kung'ana no komumbire kiritonya totongeri na mwana joje kumakirithia tukana na gichungo tuthan hamwe no ng'anania kiriweja ni bongogi cia thirikari. Kamiti iji nirikanirie uthung'ani bwa kithurano kithuru bukethirwa bwithika kana mwambojo kimonimoni saba ikethirwa ciirugurwa. Bunge igotegerwa nteto cia mianka arendekithiria kongerwa kaunti riri ikwithirwa ikiumiraja. Mubakenderia ibacokire barikania kamiti iri kwithirwa ikithuja akiamba banki ya IEBC ikethirwa ikienderia ngugi ite kwithirwa itonyeru muturigo kana uriko kana nteresha gisiasa. Thank you. Untu bwa thatu inteto igutonyithia na mwanya ndene wa thobo Kenya kigina kia mbere ikire kiarungamirie kuruja kio GAF kia biri NGCDF na kia bithatu Senate Oversight Fund. Bonge na bwaja na bora bulikanirwa gwikirwa kwa obisi njeru cia nene ndene watho obisi mbere ne mutongeri otegana na thirikari kana opposition leader. Obisi ingi ne minister munene kana prime cabinet secretary. Untu bwaja tano wa mothia imantu jantu kuthamatha menya kuruka rwa kirebyama na nyakumakire ngwataniro. Nteto iji iria ngwataniro Azimio irenda mono niri kwithirwa ikiarirwa kamiti iji aria bategerete abunge bara bethirwa bakithama na gutakirira rutero rwa Kenya Kwanza bakethirwa becokera kweja kwa sheria iji ikethirwa ikuruka na kuokorerwa munio Rais Rigathi Gachagua nethiritwo akira kombo kamiti iji ni nyakugote ngugi bene ono tino nyabetite ende Nandi kumiragwa nteto iji ntukwena Arua nteto shikaraja ciokuruka na ukurukana. And we continue to tell Kenyans to ignore the naysayers. There will always be those who feel threatened for whatever reason by something so illustrious, because this is wonderful work. Na gukeja kwa kauma thirikari na rwa nteto iji na tekwithirwa ichethera utero Azimio muchetho jwa mpaka na Mbeya nteto iji Nandi mbakuja kureta mwokanjo munene kiri ngwataniro ya Kenya Kwanza na ukethirwa ukiumira ikundi ja kieleweke na tangatanga biria biumire kagitene kara Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga bagwatanire kira ni kethirwa umwe nteto iji ikanya na atwetere nkiripotera Ntoshero TV kumaje karone bya bunge kingi nangine kinene kia Nairobi mbita Boniface Mwongera.